paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yawan pa'y maramid, Mike. Wan nga ron, tatabadong. Agi-istambay tayo pa ilaan nga dito waiting shed. Kanya nga tando, agsusugal tayo pa ilaing. Ha? Mayat nga pa sudeta na panunot mo, ha? Agpapato tayo pa ilaing. Sige. Sige, tatabadong. Adu tayo mga agsusugal. Irwar yun, dagiti kwartayaw. Tarugyan tayaw, ti agsugal. Oh, anya pa ilati aramidan yo. Irwar yun, dagiti kwartayo. Aramidan niyo! Kapitan! Ay, tumaray tayo! Taray, delikado! Tuloy! Hey! Apingay taray na! Nagtatakrot kayon. Limalalakyan kayo, takrot. Apay, kabutang yaw, dahito kumpari ka, Kapitan. Hey! Sana balita natiliw kan pare. Hanya natiliw sa asawa mo, pare. Apay, hindi mo abawal ti agistambay dito barangay. Ha? Kaano pa nagbalin na bawal, pare? Dahi ti baro nga ordinansa tayo. Ay, agtala ka man, pare. Ay, agmulta ka. First offense. First offense ka. Agang angaw kan sama, pare. Saan? Ha? Sikati mo na anang labsing iti ordinansa. Agbayad ka. Kad ag-community service ka pa. Anya? Apay nga asak pa mo, pare. Iso malagaya matimari dagidya lalaki, Kano imbagakan ka bawal tagistambay dito barangay. Adaya, mitimbagbagang kanya. Kanayon ko nga ibagbagakan ka. Angam sa anak mo tadingdinggang. Awan timbagbagam. Baka mo kang agbiro kiti pagbayad mo. Ay, tulungan nak mo tato yan. Ay, awan ti may tulong ko kan ka. Aglinisak pa ka no dito barangay. Katrumbang lang tanaglabsing ka magayam. Ay, kasapulak ti walis to yan. Ingkalaan jay walay, si jay likaw. Ano sam, taglinis ngagmaymaysa. Kasinot ani ka ba dong maray? Wen nga rod, maray. Ang anya ngay nga rod, kat naglabsing met nga rod. Idi pa'y mat ka no abinaga ni Marito yang abawal ti agistambay dito'y barangay ngam di na dinengag. Matlagayam. Mayat matgayam maray no adakasta nga ordinansa tayaw. Takita man, awanan ti agistambay dito'y barangay. Pudno, maray. At dadaamin ijay bangkag da nga agtrab-trabaho. Iday, agmalmalam ken agpatpatnag dagiti istambay dito'y kalsada. Pasaray agiinom da kunampay kat inton nabartakdan, aga padamutan. Itangay mare, nauli makan dito'y barangay tayaw. Kita ni pare badung kasanumat ang makalinis nga. Nagabababa di pagwalwalis na. Ay, awan siguro ti walis da kan ni Marituyang. Hey, napudpud sa di walis na. Ay, kat inka-ikan iti pagwalis na talaga nga ikat iti pagwalis na. Sus. Daytan sa pala ang jay walis ni Marituyang. 5 atawan tinapalabas. Ay, masyanak ka ni kumparik. Ngimnas ka nga aglinis at apasit ti dusa na. Ay, kat ingkan Ingka ito den jay pagwalis na. Pare, kaasi kamot nga aglinlinis. Ay, wen nga rod, pare. Sapay nagpudot. Kasano adi ka marigatan nga agwalis ka sang sangadangan sa muta pagwalwalis maw. Iso nga rod ti adda, pare. Dahito iwalis ko na, tapno naparpartak ti panaglinis mo. Ipausar mo kanyak dahito awalis, pare. Wen, yaw awat ko garod. Ay, agyaman nga rod, pare, laglagi po di mo pa'y nabayadan ti multam. Ay, wen nga rod, pare. Nagrigat magayam ti aglabsing dito'y barangay. Agboy-boy akalang iti tibay. Ay, nalpas ka na naglinis ba daw? Ay, permiti banog ko ang naglinis. Di nakpay may tinulungan, mate. Apay kumatulungan ka. Kat si kamot tinaglabsing. Mabisinak pa din. Ay, kat makamukan nga gluto iti ka naman. Ay, saan ka pa nakalutang? Hindak masangaw. Nagmayat ti bubuyak. Pagluto na kida. Nasaya at makit di kapitan, taada na sampulan iti ordinansa tayaw. Una, ita, mamatay nagiti tataw,
Nga ada bilag na dayjay nga ordinansa tayo. Ay, kunada siguro amang rabrabak tayo. Anya amang rabrabak. Kitaan naman. Permi arigat ni Pare Badong. Aging ga ita. Tani, di pa inalpas naglinis. Mabuteng da ni agistambay dito'y barangay. Padasan da nga agistambay, ta agmulta ken aglinis da. Kasano nga'y kapitan, no dagiti opisyal ti aglabseng. Madusa da. Sapay ko makapitan, tawan ti asino man nga opisyal amatiliw nga agistambay dito'y kalsada. Ay, unay katirigat mo nga aglinlinis dito'y barangay, Pare Badong. Iwan nga rod, Maray. Jack taon, ulitan ti aglabseng. Ay, tanagrigat. Nagsakripisyo akpay na nagsidsiday ti puro ugot iti natnatay. Tapno makaurno nga kiti pagbayad ko yung multak. Sana bale, Pare Badong. Taam mo mon abawal ti agistambay. Uwan, Maray. Talaga nga mukon. Pulos, asaan akong nga gistambay. Mayat jay ordinansa ti barangay. Abawal tagistambay, Maray. Kasla naragsak ka pa'y ki. Di maray. Apay anak ko namday ta. Siyempre, kalpasan ang nagmulta ni Badungkaw. Gimagot. Napanadagos nagmula jay bangkagmay. Ay ka nasaya at ano kasta? Mulaan na kanu amin itinatang jay bangkagmay, Maray. Ay kat adun to nga rod ati mapaglakwan yaw. Sigurado day ta, marikwanan. Mabayadam to umat nga rod ang dagiti utang mau dito tersina. Agsingir kan kat saan to paya sigurado nga agtubo dagiti mula ni Badungkaw. Ipakpakaunakla ang Maray. Tapno saan mo amalipatan. Nagbayad kan tuwan. Sana kasigurado iti dayta. Ay, agawid ka man lang. Ta mga nuad dapay makakita kan ka dito tersinak. Kat ibagada nga agis istambay ka. Tapay, di mo kunaan na pagmultaan nakmal. Ay, katuwan Wunan. Nasayat mo. Tano saan ka pa'y lang agawid. Ma-third offense ka, adago. Inteng, ingkagsak doon. Numapunom dagita dram, aginaw ka. Inteng! Napnapanan nga tanday dya tao. Inteng! Pimanaw sa manan, tadi na kayat timay baon. Nimot kapitan day ta nakaistambay di taigit ti kalsada. Kunak man no bawal ti agistambay. Nimot gayam kapitan ti nakaistambay. Kapitan! Apay, Pare? Anya ngay aramidam dito'y igit ti kalsada. Nakatakdar. Nakaistambay ka mo. Dito yakpay lang ta, jakpay kaya ti agawin. Apay ngay kapitan. Agibaon ni Banang. Sapay no agibaon ka pagsasaronwan ha. Kunak man no bawal tagistambay. Bawal mo. Kay, apay ngay nga rod ang nakaistambay ka mag. Unay kakit din Mari. Naglakat ti rason na iti dayta. Anya ngay ti rason mo, kapitan. Siyak ti kapitan. Gaputa si ka ti kapitan. Mabalin kan nga gistambay. May tama ka. No da kami asaan nga opisyal san amabalin tagistambay. Padasan nyo tagistambay. Pagmultaan kayo. Malagip mo, tinapasama ka ni Pare Badong. Kasya, tinapasama ka da kayo nga glapsay. Anteng, kasano anaamwam amanganan? Saan mo adamagod? Amuklatan no oras ti panangan. Di kasapulan ka, awan ka. Adar aramid. Tunggal adda matrabaho dito'y balay, adamat aramidam, ijarwar. Ada? Siyak tinagluto. Iso asikamot nga rin ti aginaw. Apangay? Damagang palaang. Tumulong kamot dito'y balay. Dudwa talang arudan. Ada nga ron aramid. Aginaw kalaang bait. Nagadukat ariklamo mun aya. Basta di nak ibaon-baon. Ada aramid ijarwar.
amo makagurgurak ti aginaw. Kanayon mutan ang nakaistambay ni Kapitan. Ay, makikita nga gis-istambay. Kawan, nukwa, aging ingat ang makitkita. Numaminsan mo agkat katawang agmaymaysa. Nay, apay asan da pagmultahan ngay. Kuna na a Kapitan kanong amain. Kahit baybayan tayo akastaratan. Ha? Kita, adamanan ni Kapitan ijay igit ti kalsada. Nakaistambay manan. Ha? Ay, wag. Ay, naglayingay. Nasken mo't nga agmulta ni Kapitan. Ay, saan la first offense na ita? Third offense pa yan. Paray, saan nga agistambay dito itersina ma? Basta saan ka nga agbayag, tapno saan nakamanin a pagmultaan ni Kapitan. Umay ko lang ibaga, nga unfair kayaw nga opisyal. Nay, taapay anak ko namday ta. Apay ngay, asaan nyo pagmultahan ni parenteng nga inaldaw ang nakaistambay? Inaldaw ayamot, Isubay, talaga nga inaldaw. sagpaminsan laang mata. Uray pa isag paminsan maray, basta nakaistambay, panaglabsing daytan. Alangan mo't a pagmultaan yaw kat iso ti Kapitan. Iso kiti problema daytan nga ordinansa kay. Saan na madusa, dagiti opisyal maglabsing da. Saan mo't akasta? Ngam, Kapitan, dosaam kida. Ay, sana mabalin dayta maray. Rombang, ngagpapada, ti pan na kay patungpal dayta nga ordinansa. Sana mapilpili lang. Ay na mare, iran-ranan ni Inteng asaan nga agawid. No oras ti panagtrabaho di tabalay. Apay aya, Ay, nagsadot nga rod ni Inteng. isumot lagayam akanayon ko amakita nakatakder di taigit ti kalsada. Uray pukpok kawak saan asumungbat. Kasta aya maray. Angem no oras ti pannangan, ay jakpay inay ayaban. Umayan. Iso nga ruden ati kang runaan nga istambay dito'y barangay tayaw. Ay, anya pa yan nga maray. Sana balay, taiso mat ti Kapitan. Agis tambay lata, aging gatkay kayat na. Ay, Kapitan, nagbayag ka na nakaistambay dito tersinak. Ay, bay anak lang ka di kagawad. Ay nga madam makakita kan ka ditoy. Pagmultaan da ka. Danag mo na, ay. Saan na mapasamak na ta? Imbag kumamot no si kalaang ti agmulta. Karaman akmat. Tasyak ta akin tersina dito pag-istambayam. Ay, urayak nga ron pa ang makaluto ni Banang. Sakto agawid. Saan nga tapay ang nakaluto ni Mari Banang? Ino, madama apoy-puyotan na didalikan. Apay di mo makita ti asok arumrumban iti kusinami. No kumangamen tamapan mo tulungan o di nakaluto ko maitan. Bayam magluto. Trabaho na amain. Mangan tulangan ti aramida. Kalkalpas ni Inteng anangan. Agam pimanaw adagos. Ay, siyak lang arudan tinagluto. Siyak pa'y lang ti aginaw. Ay, makauman ti kasto nga aramiden ni Inteng. Maya ti iingatan na ijerwar. Inteng! Inteng! Aray, ay ayaban na kansan ni Maribanang. Bayam nga gayam. Napsugak mo ito. Kalkalpas mo saan na nga na. Iso nga ron ngaging ingata ta napsugak. Siyak, nabanugak ang naggapaw. Ita bangkag ko, pare. Agawid ka nga ron na. Saanak pa yung agawid, pare. Agawid ka antay kamangan. Saanak pa yung agawid. Tatiliwin ka man. Apa atiliwin na? Una, naka-istambay ka gayam. Manon adaras ka nakita, naka-istambay, pare. Apay nalipata, masyak ti Kapitan. Saan ko nalipatan dahi ta, pare? Ang agmulta, kin aglinis ka mo ta. Naglain ka? Sino ka kuma? Agmulta ka, naglabsing ka, pare. Pagpaparihasam mo ta, di pan nakaipatong paltilintag, pare. Aginaw kamot lagayam. Suwan ata, sipsiputan nak ni pare Badong ijerwar. Makikita na kagayam anak ka istambay. Pagmultaan na kanukidin. Ay, pudno mo't ngamen anaglabsing ka.
Anya lang ti maibaga dagiti tattao no saan kang agmulta. Ay, agin inawahon. Uston. Ay, nagistambay ka. Linabsing mo tilintag. Iso amasapul nga agmulta ka, intay. Kanya ngay paray. Narigat, ti aglines. Nagrigat paray. Kahit nagbayad ka kaniti multa man. Ay, saan pa'y ata aglinlinisak nga ron? Anya ti kasapulam ngay paray. Walis ka di win no danaw. Umay kaiyawatan na no kasapulam. Ay na, Kapitan! Ti leader, rumbang agbalin apagwadan kadagiti kabaranggayan na. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.